Tihijanski zaliv. Faktički dvorištu upravne zgrade radne jedinice Tehija. Ovdje imamo priliku da vidimo kako se neki leptir, vidjet ćemo koji po bojama djeluje kao noćni, ali vidite da dopunski se hrani u stadijumu imaga polenom ovih cvjetova. Biljke koju ćemo prikazati, ja malo još vidim, bravo, brani se tako da vidimo telo. Se svidi lepo. Datum je, samo malo, 12. oktobar 2018. godine. Sada je negde oko 2 sata popodne. Sunce je uveliko u zalivu.